tuanin mizo takring ruin hetia pui thamdeu maron la ki thaka the memani ti kha kan sei kai lo dua kom reilo mai the so khan thop kan transfer the kan nia maro chu voinia helai mission field orisa mission field honna telve thea thu sei ve the ko omhi ke ma felwang ani lawa pathian ro pui wang pathian min khoi na ni ti ka cheng ai mema kalom ngoi ani ti kha ka sei do ni tin kan missionary hote le ang level of pot hote khan kan sei tong khan pathian mangai na ringlo tu te chandam na atan na kan thokani ti rengin mizo christian angin kan thok ho thei turani ti kha kan sei lai do ni chu pa deuh tak ti deuh hroya ka sei du ania awang le chan chu rampo na kan kal hian heta min sponsor tu church hisab ten kan chuak ven dong mok thea eng wangpon lo chuakila helaya he chuan tho na tha kan ni turani ti kha kan sei du ni tin sei tong khan thu hi toy fel tak thatak sei du chuan in prepare thadanga ya kan in prepare ve don thina alang tlet lawa sei tu kha bible la ra tangin bible chang han ti do ni la alang le me box si lawa chu wangen la chopin pima ni te style in milim style in atla chopin gar ending chuaka voin chu pathianin min mangaya mizoram sinot aron tirani te chiang leng ka ria a hun taka a proper place ai no khom na kan ne sinot mission kan hong din alangani chu wangen voini hian kan moderator po kan sei le lak du chu I ani nei hian khita kel ka nga tang in hreto kan nia kel ka kan thleng hot ve to nga ta ni zan apon kan mu kha ka mu to nu ning ka dewa e ka sinat thu wak lo wa sinat moderator mel pok lo cheng che lo wa chuan kan hai bia kha kan lo thleng ho to kha lo nia kharu te ta chuan in therau thenglim hun kha ta om na chu kel ka nga tang bu na sura ta kan je thalo blo fe lo nia chu hangin voini hian kan sai do chu eng nampo ni la whatever is the background, if God is with us, we are all brothers and sisters. That is what I wanted to say basically. So I thank you once again for all of the support. God is almighty. He is so clever. He is so, powerful. He has all the resources. And we never thought that we will be able to have this Odisha mission field inaugurated in a public sector auditorium like this. And today I was thinking why this has happened. Because we are the people of God and He knows how to take care of us. And He knows the right place, the right people. He has so many resources. God has unlimited resources. So we only have to depend on Him, not to go by our own selfish plans, but go by His own plan. I thank God. Glory to Him in the highest again. And with all this, let the Spirit be with us even after we move away from this place. Because Christianity, it's all about individual life. We may have like a very good Christian in this auditorium, but what is more important is that our Christianity outside the gathering. Our Christianity in our individual life. So wangin venia yan kalom tak mewa lung pur kan lau hisap kan lau seven tak nak chu venia ti hlot lin lau tani ti kha kan sei dua puela ra din huna khang kain da ve china ani po alom alung leng puel vel kha om ka ti khop mai aro pui ka ti pathian in mizo te min hmangai mai ba ka helai orisa huna hian plan ro pui tak min nei pui ni ti a cheng renga chu wangin hoi jok le chak zoka pathian thu hrilna te chandam na thu hrilna chance min pe ka ngai chu wangin we will not fail mo te kha kan fail don lo ni pathian ro pui na wangin pathian kai khoi nangin he mission field akal don ni ti kha kan sei do ni lo ma invite to alam say thank you once again MLS. So let me just call upon Hriata Chhangte, and sir, please have the honor, and the dice is all yours. Vina, I'll take my own liberty to speak in the language I best know, Mizo, and I hope you'll interact with us at the end of my speech. Vina, state level meeting of some Mizoram boundary issue, solution to the boundary conflict. He can take him like any. Can say to just solution and can say to me. Quick a problem, the solution way forward. I can't win can say to. So, Kiki Alan Danin
inner line reserve forest original shape and size chu ni tani 509 ni charchar ti khaket chetu takhian silet khothang lama marlama kachar heta chimlama khita omkhi tuna Mizoram Lusai territory ron langriak ruakhi ni tani khi original inner line reserve forest ani tani takhian chinda pungai soikha Form 46 of 1896-97 ni tani kita khianin engeni soi Forest Department Assam Khanin area of reserve and unclassed state forest apuang ni chung som chuang nei ni basama khon inner line reserve so in reserve forest ani lawani o inner line reserve forest is one of them ani alien de ber pol ani thunga ta chuan khi kan thai phe khen in chuan inner line reserve forest 509 atia a third column khen in chuan Lusai territory ti enje kane good faith in good intention in 229 in Assam and 220 in Mizoram tika kan nei tani okay chuan dilat chinta next ka khi voinia mirsak kan ti ho satellite imagery kan din mun ni tani khi atira Mizoram tuna kan rin khi mi azum vaireng ta zoom thangvela 509 omnia kan ngai kha alo ni tareng reng lo 220 Mizoram adinga khi map khen lang lo wa khi mi hei Mizoram map ni tan hei lami helai chunga mi hi inner line reserve forest ani dei to meni apo na hi omna hi Assam lama inner line reserve forest ni tani chu wangin Mizoram chung om hi 220 square miles ania Government of India Ministry of Environment record dan chuan 229 kha Assam ani tani he Assam a hen ngai tu la dol chera sai pha chula ni lo khaya ngai ni sai pum alang kim lo ni he helai vela hian a map kan ei tho kan enanga tuna borchep kan ti te sai ha pui vi te Assam wang to meni ngati kan complain lo kan te chuan complain tool kan ti lo kan shabok lo kan kher bok lo an mangai lo tur je ka ngai to ni chu wangin 1971 parliament an pass khan we were not represented we did not have our own voice pot mena kha hey madam to ne na kan han ngai to kan sai chu alokuna ka omve chouta ni maro chu kan lo pom to sia tu ne 1875 kan ti du ni pon poilo a thei lo ka ti me lo a thei tho amaro chu 1971 ni ra ki kan sopangai ta ni parliament act ve me kha 1875 regulation British hun lai mi khan asop a hupur om lu tu kan kan du lo tak 1875 kan ti du ta ne chon independent po kan so lengam ti ngai India mi kan ni to na chuan Parliament Act 1971 holds good. It is the only law that defines the boundary of Mizoram ni tani. Okay? Chumi chunia bang chuan kam Mizo puite ka thiente no 1875 itiang uinti chuan ramri rin fel in man molo ni mo ka ti. A boy leila duila puriat kan man vele to tholom independent so la China mo Israel mo kan ti kuala nga ti te po time pass na kan du ni chuan thei tho. Moro chu khambi ni lawa boundary issue solve kan du ni jon 1971 nera ba kam lauti ka seido ni chuan 1971 nera chu tinga soika okay 1971 Northeast Areas Reorganization Act number 81 of 1971 December ni somthum 1971 a pass one a section 6 a soichu formation of Union Territory of Mizoram on and from the appointed date there shall be formed a new Union Territory to be known as the Union Territory of Mizoram, comprising the territories which immediately before the day were comprising the Mizo district in the existing state of Assam, and thereupon the said territory shall be ceased to form a part of existing state of Assam. Tani kimina semje tu hemi act and pass notified chuan Mizoram chu Union Assam ngani Mizo district area kha ringa ngati ringot tu a crux sai khaman vethi mangai nia aram ri soilo hrim a define lo hrim kan fe tur chu district council area achom ngati district council area chom dona one district council om to long halang atibok chuan UT kha January ni somni pakhala kan nei January somni pakhala chu Mizo district azonghal china pungai sengche khan Mizo district an chiepe kho kha an theikil vel engal ringot kan dil lem nei lo boka kum somnga kal le to kan thil phalania tak taka chun mo chuan hemi kimi live vel again kan sei chu a boundary lo sei fel lo hlau meni UT cho soi ki khen
UT Mizo district asoya Mizo district boundary achanga tia what is Mizo this what was Mizo district boundary dikha question ani tani chuan kan interpret dan chuan 1933 definition boundary kan rin tirani min rin tirani okay fine ring po nila antani tuna hianin next Kimi base khan 1971 nira 1971 base khan survey of Indian cheve tanani 1974 tanga 81 inkara khan first phase second phase antia anin tirin wak chuak velani ai zolanon thlengve mi thei ve khachukarin danin thlenglo mi thei bok chuan an surveyor le ground nakal khan omlo na turchan omle a khilai vel khi Mizoram voi wang lai ni vai horom kalngam na chini lo shim mo chuan ta khianin survey of India kan khia tur chu Assam ri na mo Mizoram ri na mo ngai ni kan ti kha MZP ho ri na mo tang kha pumal som kolnia map siam ang tivel kharin tak tak thailo an map rin tur ber chu survey of India map ani tlat me ni survey of India khan han kala a tak taka chuan interstate map and draw don chuan concern state kha an inform nge nga an draft khan approve tiranga chuta an publish tur ni tani tuna ka hlau thon ber hete ka sei pop like ka hlau thon ber chu 1974 velan fe chu khan kan UT sarkar Mizoram sarkar kha ingtin tin monilo sign tir ve palangim le ka ti chu a boi thak tani kan zot ve ka theng tokin an sign lo kan sign lo min ron lo anti ve vek tho chu ala chiang do na kena ko ta mo kai nor tak tak huna khan in sign na lom chumi assistant director revenue chuna sign to a chumi secretary to government of Mizoram sign to an lo ti pal chuan ngoi hil hal ani me chu wang kan Mizoram sarkar hian tu na hian enge kan din hun enge kan lo ti a kan lo ti lo lai ka mi hril chen ngai ta ni ani lo chuan keima theory ka kal pop chuan keima ni min ron lo le ground verification nei lovin map min ro sakni next hi survey of India kan highlight lok chunga map draw hi hetia drone deu ne ani lawa survey of India chuan topacity nan an siamani topacity chu regular block rectangle mo square mo mangin Mizoram kha khi an siam ta mo Mizoram khi BL topacity somli pasari Mizoram hi topacity somli pasari an draw khi au kho kwal international boundary epho ki an tiphallo an the chu phallo ta chu helaya khan Mizoram mi puitele party mila sa in low in la ru vmm ho ne ka soidu chu in la ru vmm party soidu ten ru turpon an du chewa party ru turin anti ngoi chewa party ru khain ti the nan tak in lo manga amar je in party soidu te khan party ru le silo ni chu candidate han se dona Hriata Chhangte kha an han phurde wa wang ning chu ka time mi soida ne chu ka mu dan ni ve che lo wa kan la chiang lo hlom le ni ti kha chianga chom ve ni am point pali soi tur kan ya I development activities ti le job opportunities ka soi kop dona chuan CAB hlau pathum le hlau lo pakhat kan be dona chuan border issue kha kan zir chen le hlom le ni na lang bok chuan hemi ka manifesto of te hi khula kan dal lak lon phal che lo reman ti che lo wa kan la da tana jani sathum kan kenga iron ken thei amo hemi nuwa chuan hoi lak thai chumi lo lak sakula tuna MZU ina varsity platform siam ma khan point som pani ka lo jiak to ni MP ka ne huna ka ti tur ho dekha ka ngai tua som pani chau hi ka tiang inti do na moti ka hlau le ka mar ka jen nem lu tuk chuanin a over min ti ka hlau de sia som pania kan du to podria som pania point riat ka sia chu som pania point ka chu venia in topic pakhat na le palina khanitani infrastructure development le job opportunities infrastructure development omlo chuan job omai lo ni chu wang venia hen kan soidu lai ta ka chu kan state sarkar ka ing hang hu ka wangin MZU kal khan zia nei tlat lo ni chu wangin pakhat na tanga parena ka soi zom to lo wanga heta ka soidan tlang pu chuan kan sarkar na tho hi ngai to lovila thalati rampon a chu ka ngu miang ti somna ka semdua ke po kum thum chung Mizoram sarkar ka thoka anuam chu ka ti ma se karuru ngam ngang lo ka chua san le ni 1992 Mizoram mai wangin Mizoram ka chua san ka thin Mizoram na ka thok to gazette officer ka bang luinga tani
ก็บันลุยนั่นฉันจูรัมปอนะONGCจันส์กันเนี่ยONGCก็จุกลข้ามมิจฉาสุรคาร์บัดเจ็ตติบวยเลวินก็ชุ่งแต่ก็โจมาก็หัวเปียงินก็ไปชะฮอนะเปียงข้ามมิจฉาสุรคาร์มิจฉาตันอัลลอกโจจัดจัดนี่จวนวันนี้เห็นสเตทปอนะทกไม่เลวินยุโรปเตะซาอุดิเอเชียเตะมิดลิสเตะทกอุละจุดรังจวนอินไปฉันหอตั้มตักตักค่ะอินชุ่งอินไม่ง่อยเตะมิจฉามินะครับปั๊มเล็ดเตะอุกตินี่จู่ๆกันสวมพัดเจ้าจู่มีตัวจวนมาหมกกันนี่วักเหล่าทลายตันมิจฉาทลายกัน happening ตบกันจังกลางตบกันมาหมกเบอร์โซก็จู่ trainable กันเนี่ย human resources ทะลุตุกันเนี่ย training เจ้าอินมาหมก training และ motivation เจ้าวันนี้ยังก็เราจะถูกกับมิโซรัม University Central University อันนี้เวียมาเราจู่ PSU กันที่เขา Central Government Company เรียนเขาฮีเฮ University ยัน campus interview ตัวนี้อัน local ไงมังโลติก็จะชัวกันนี่ Central University นี่ชั้นอมโลนี่จู่กันนี่ดูชั้นอาวังจู่ nearest กันเชียงกัน nearest สักแค่คิดในหุ่นหัว Engineering College ปักนี่อ่ะกุมติน final year final semester อ่ะนั่นมุสุบริงดไหมนี่อาวังจู่ Central University นี่วังเงิน Central หัว PSU หัวจงข้าอันดูมาดูลมกันรอนทนชกตัวด้วยนี่ที่ก็สวยดูนี่ MP กันนี่จู่ what about my university what about that Mizoram University ที่ไหนที่นั่นจู่วังเงินข้าตาขันนายหูจวนตักอาจงก็สวยชินมิโซรัมมันทอ environment มันทอ a happening ได้จบ a hit ได้จบจู่นั้น environment มันทอกเราเตยแล้วมิโซรัมขันเราทอกซอมเตยแล้วผู้หัวเราก็ไปงั้มเบี้ยแล้วมั้ง MP พอก็ดิ้งงั้มเตวแล้วอาวังแล้วฉันก็มุ่งชนจู่ก็มิโซทลายแต่เรื่องฮีสเกย์ปุยอัง level strength นี่กันเนี่ยมาเสกกันรำคุยจนโจเตดุมชวนมินชัวแม่กันที่เที่ยวว่าอันดาชัวที่เที่ยวตักมุกกันอินที่จันแม่กันที่ก็สวยดูว่าจู่ฟังอิน development นี่อักตัมลุตุกะตัวน่ะพอเห็นมันนี่ไงนี่ November นี่สมปัก2011ครับผู้คนเลยนะกันตีนั่นแหละมิลลักชัวตุ่มน่ะบอกเราก็สวยดูอ่ะผู้คนมิลลักชัวตุ่มชนะกันสวยโลกงะไม่ดูมา guess อันไหลชัวกันนี่ approve นี่ว่ามี flat test สักขัน guess อมันนี่tin proofผู้คนเลยนะจังกับผู้อีวันเดงดไหมอีมินิเชียร์ไลน์ guess อันไหลชัวโดนอ่ะมันจังใครเราจะเทียมไงโดนนี่โอกันที่นี่ royalty ริงก็ตะกันยังหาจวนเชริงก็ตะกันยังหาจวน 12.75% Vedalorem grading min pedona ta chun sang khat an lai chua khan liter za thum an tianga kan chak thei don chung lo chu van alai chok tu te jing kan tel venga ka tiani engti kan tel veng ti min zo ro pu hol hian ka soi chawani Uranium Corporation of India in West Khasi Hills akwan uranium thami an lai chok dona ma se khasi student hoen an ti boy ve a KSU hoven ta chon a negotiate chhota ta chuan Uranium Corporation of India UCL chuan akhalai affected area chung te mi kha mining engineer la geologist kan sirtir ve kang chau chuan state pona company kum thumin thokanga chumi nuwa in ron let leng an te ni Uranium Corporation of India ni si khan khasi hoin an ran don ani chuteng che chon voinia helaya company tu pena an ron na tho hian ONGC ni mo oil india ni mo Mizoram kha ka mu phani ONGC thala in lolak na khas Mizoram sarkar budget tai lutuk ni lovin facilities bon lutuk nei sin azola lo tho thereng tikha kan sila ne pu hola kha over trave ative rovani chu wang lak chu min tum khani ang tin tin kan chuak thei talawa minute ko o chuan tuna kun ka soitam to lo ne ka sin chance kare khami phani ka soita tin CAB kai lak export na ka soidua heta hian karon kenga 7 September 2015 khan Foreigners Act la Passport Act noya Central Sarkar hian tuna CBN chen chuat to ni chu in shelo ngani ka shelo kan ki di de CAB la ho hian an lam lo ni mai the an lo chua dei to CAB ro hi chu in khan dona BJP manifesto mi ni Hindu ho ri lu khoyen tuma vodan mu tum na mi ni ya lawe he CAB omrang to ti ka soidu ni tu wangin CAB ti kha lau tham po anilo kan lau zo ko chu CAB hin kan soila pu ni ru pa maron tel lo ba pu ni ru pa mo pa na lau ngatinge i lau ka tia buddhist ho ta lu har to don na lo mati entinge harang kan te kan soidu na khan tu na chon buddhist ho khan Mizoram aru goron lu turin religiously persecuted amo threat of persecution kha unproof fangai toni chuan CAB hi
Buddhist chak mahuin an hlau nge zoktor ni puniru pama pon hlau di kan soi du ni chu peju ka hlau sak du lo a ho tham ka tilu tuk MP ni du nam peju na neblu tuk ti kan soi du tin CAB baga border isu ka soi la zuenga a thian ten hun la de vek ve thowa ka la ve de no la nga thili zir chen nga ya thil zir chen la hlau in zir tir te an nam mol thak a tribal thak ngoi ngoi ya kan pastor ina ti me te am veng pa lengkhom na chdeng chon soi ti me de kan hlau pa hela hian I border ti hi survey of India map ni ya survey of India map is 1972 73 74 ti chovel asam atang kan pem chodong khan asam sarkarin survey of India lo draw tir mop me ni chuan andu thalin tuna kan man tak te internet constitutional boundary ti chhotak vel a hian an lo draw a mase a draw tu dikha survey of India nia asam sarkar ni lo wangkhan a officer ho khan smart ka te muzong zon chua choi mo helt lak nga ya andi chuan anpua hian helai to proceed parugan je hi ground verifications not yet carried out Mizoram government not consulted ti an zia thavek mani chum ye chu hei hi tuna kan man anga kan loti asamina kan ram loti ve khu proof ala ni lo chu van MP ni la ka te ni mani MZP officer kala first year MP noi somnga kan alo tang ka ti khumi zo phai development tang khwan awasan chu zo phai khu Karimganj MP khan ka develop phal don big lo ni ka chiang renga asoi boi ve don simsima chu da chuan kan soi du chu kan boi na hi DC level ni lem parliament a kan riloi to don ni ta che chuan Assam sarkar la central sarkar an boi hi Indian anga mingai tak tak ni chuan kan boi hen ching felvat don Assam chuan we have no problem boundary problem with Mizoram but we have small problem with Nagaland anti chau chuan boundary issue rei lo te soi fel thedi ka ria ka soi fel rang lu tu nga a boi pui ho tu te han lungleng ti lam jok wena thei don ato bera kan khar du na su ato bera kan khar chu hei hi keng lo hang ka siak feka ka khar du lai tak zo ka chu MP a hian independent MP apoi mo lutuk independent a chini kan kan de ka putte te MP independent dan chu low tlingta poni sela an MP fan tuinge chalayang tian boi tran der to keni chu MP fan MP independent nei chuan MP fan kha constituency level am dan committee kan siamanga kan mang pop nga transparent bon lutukin kan siam doni chu wangin pi party worker ho ti lo mai ve don lo wangin Mizoram le nam tan thadum kan mang dona chuan van doi thak takin ni jan khan ka symbol meron thak saka kan chapui angrang ha geni hi ni jana symbol meron thak saka kan symbol mombati kan tikha tayar pali ni te hum lo ke pui ka du chumi chu pathian ro da kan nga ya candle kha chu ala na tok lo wa ama kharal na al chak box ya chu wain tayar kha chu wheel of political change kan tilai de to chu wain Vainia hian kat thlai ho tek in chunga ka soi du chu Hriata Chhangte hi independent ka dina san chu MP ni ka du chu pakhat ni sela Mizoram political change tlantir ka du ni party ringot ngai to lawa ramlen ham ngai to ka du ni Madam, in the beginning you have said that the satellite imagery control and all that will not help because on the ground there is no line. Okay, what happened is that during that time 1971 72 73 Mizoram was in the peak insurgency, so Survey of India surveyors would not have come to Mizoram, I understand. So without ground verifications they must have drawn a straight line, just here and there. I do understand, I'm also engineer, I've done my surveying also, right? So the 1971 era has to be implemented in true spirit and let us have a proper boundary, okay, so that at least let us try to come to a stage where you can call each other, you're intruding my area. Now there you cannot do when there is no proper line, number one. Number two is that for the way forward, we have been hearing that there has been a Twitter war between the Chief Minister, FIR war again. I request also on my personal behalf and on behalf of the people of Mizoram, let's forget about this. What had happened, happened. Okay? What had happened. We feel sorry for Assam also. In fact, I would like my, Mizo NGO to give them condolences like the way we do in Mizo. As a gesture, goodwill gesture, that some Mizo NGO like way may able to come up. Give them a condolence. Okay, let's come back. Now, I want to talk about this economic blockade. Way forward, sir.
Yeah, economic blockade, way forward. Now, what happened is that when we talk about economic blockade, let us remember the fundamental right that has been enshrined in the constitution, which ensures that life, fundamental right of life with dignity. The constitution of India doesn't allow anybody, any Indian, to die of hunger. So nobody has the right to, choke off others, So Assam should not resort to that. And when we talk about FIR, we're doing FIR. I came this tonight only that Mizoram government is thinking in terms of withdrawing FIR. Let Assam also withdraw FIR. And on my personal behalf, and on behalf of the people of Mizoram, Assam people, please withdraw FIR against my Rajya Sabha MP also. Rajya Sabha MP might be sounding quite rude, but he is not good in English, but he has spoken his heart on a spontaneous reaction. His idea was that please don't do it again. The next time you do it around, provoking the Mizo people, more casualty might be there. That is what he wanted to say. Okay, he's not very good in English. So my idea is that we withdraw everything. It is not taking us anywhere. The moment my MP is prosecuted, it will simply add salt to the wounds. So let's forget about this. Now, Patricia Mukim has suggested a very beautiful thing that interstate, there must be a buffer zone, which can be converted to special economic zones. That is beautiful. I support that. And our friend from Manipur, what he suggested, Northeast cadre. This is also beautiful. I am so happy tonight. Even our Naga friends has suggested beautifully. We are proactive. Basically, we are happy people. And the Assam should not worried about posting even Assam police posts in the border. Mizos have never encroached anybody's land. The land we are talking about in a line reserve 509 were also originally belonged to Mizo. It so happened that we are so easy people that a big chunk of land has been snatched away by a big brother Assam in between without us knowing. And it is only because of that Karimganj DC who has come all the way to Mami's side and start burning the village hut. From that point on, we come to realize, whoa, aisa hota hai to kya hoga? No, my idea is that from today onward, let us think about, like Gujarati they said, faiduche. Faiduche matlab, faida hoga to karega, nahi to nahi karega. Faida hai kya? What is the faida? That we have to see, okay? And I don't have much word. Basically, we love each other. In fact, I spent most of my time, my service, 30-year service in Guwahati as a regional in charge. And it so happened that I had the privilege to visit all the northeastern states as a regional controller twice a year. So I'm so delighted, Madam. I'm so happy that you put me in your forum tonight. And there is a big future for us. Let's talk about it. And when actually this Act East policy is being implemented, Mizoram will be a doorway to the northeast. And I don't want this kind of Gundaism, that economic blockade and all to be done. So I request Assam people, please withdraw Gundaism. This thing's okay. So we all are happy people. Mizos are very romantic. We want to enjoy ourselves. So don't push us too much. Don't push us too much. Once you push too much, then the whole world is against us. Okay. So my whole idea is that the tribal of Mizoram people feeling is that we have a very small land. The small land we have to defend by enemies, whether it's China, Pakistan, or Assam, or grasshoppers, whatever it is. We have to defend it. So basically, I think we have a very bright future, Afrida, Madam. But please do your homework. Please tell Hemanta that there is no constitutional boundary as yet. Thank you so much. Kan ngai to bang khan MPT la ka du ni tu na hian chumyo wang chuan sang ni le som ni le pakhat no ni October khan ni khat October ni chu ni khat October khan ka ngai to bang party base lo chuan MPT lin har don chu wang party kan kwal bang Congress ka infrastructure an network kan ti aru ko la lian ni chu wang Congress network lian mangin mani mi mal tu nate mi lo khet ve to na te min du dan te mangin MP tlin theng tin tui lu tukin Congress ka lu thani pu hol ka khil mana pu so da po ka khila chum pu pate te mal somate pun moi te hopen shave kani chu wangan kan party na min tri dan re apo khan MP ni tu ani ni chu MP la ka set ti khani chu Congress ang ka MP tu om ve mi ni ka sai du chu party politics sa kan mi zo tung hi alo fetim lo hor ko melo ni iding ngai don ni
min ti lai khan party kan in thanga tun kum tir February tir pu pa te line oma pujo din tlong line um ta ni kangoi ve ni support chung lo ve a party te tu in thang chela an thlan zo in support le vek don thawa ti lu ka pu ni maro chu kan ti chau kha tun pu pa te line ho hian i official candidate no siam ta ni constitution kan en thok ka all india congress committee te Mizoram Pradesh Congress Committee MPC official candidate provision om lo ni chuan han zir thung lai da khan pu pa te line ho khan i jiding official candidate ne jiding congress jiding candidate ni adang khachu rebel ronti boy tu mo rebel leader ni ti anga project an tumo wang khan kha an siam ta ning ka mutat mi ni chuan ke kha he mi frank kania tin ka se fo thin tongin ka ngai dan ang dikkati hi ngoi bo pu ngoi boi ngoi bo lo pui ka khang thin ni chuan all india congress committee a lung oi lo na khasuk thelu tani this particular team mo he particular team here in constitution law in tia steng khate ngania party a pokanin bumdu ni chuan kan party hiram le nam foi turin tun tlak lo ni please do something from all india congress committee ka tenin ando ngai poi mo bi ke pon man bia khate ti nu kha chuan zoi khan pujo din tlong pol hang ka tang ta ni chum pujo din tlong pol kan chak le ta si lo ni pujo din pol kan chak lo le ve le kan puhia ta tha puhia de kan mp tu ni ti ho ka bo le ta ni ta chu ka ngai chang ve chou char chara amaro chu pu pa ta te lan ka de me lo wa an ma ni kal phung dik lo ti a ziak me wa all india congress president le general secretary organization ne na hek tu kha adu sang vak kharem tat lo me ni okay chuti chu congress hian min candidate an tum don lo wa har sa do na chu wangin ka te ka ngai to ni mitam ta karon ve ni karon tam ta kan angor purhe kong mp tu shim ni chuan kut pha congress ticket kut pha candidate independent le ro independent in itianga bi party dang ho tam pon kut pha pushe ta na mana ein candidate ein independent anga iom khan vote ol samjok le ta ni chu wangin congress ina min candidate du lo wanga chhok ni ka du big lo ni chu min candidate do nge do lo ti ala chen ma khan march ni song panga ka ba dei chu bavana friday ni session oma chu ne khami friday session na khan ka ba dei lom nan thingpui la changti gal ka sponsor sau sawa bana ka thelu mal ta ni ni song panga march ka ba dei khan ka banga chuan kan ti chowa ni som ni le pania congress in an candidate turan puanga kein independent ka den ko pong chongal ta ni chu wangin congress ka lu na chan kha congress ka dung ngui wang po ni chong lo policy le ti vel Mizoram ma chun MNF congress PM ti vel khan culture la ni vak tak tak lo chu kan akhoi tu zir me ni ta chu congress ka chu MP ni ve ka du sia kan then te pon i man mo ni hi man mo sung hak lo i hak pe lo MN ti ni ma se 59 years kan ni to ni kum sum lo kan ni don thoka another 5 years out 64 65 kan ni don na kum sum sari pel nu ati tuk ka du big don lo ni chu van kala fit de lai hen ingeni parliament a thu ve la han rak vel tu ang hen ka thau dan te ka dul ker dan te thleng le ka kum thleng ngai to khan a fittest period a ka ngaya chuan he chan se la turin congress to independent kan ding la ta ni congress kha phur dem ko soma ONGC phur dem ko soma phur dem ka chosan ang ching congress ka phur dem ko soma phur dem ka chosan le ta congress hot na kan ni me lo pupa te line po hot na kan ni me lo tuna po hen congress tam ta khong hen i min vote ve ka bi se ram bi men be ve ram chu wang congress ho tam tak hen min khongai ve tho tin nge ni tong kam tha te pon yang min du der ve tho maro chu kha politics sa chon ka sei ka politics sa tong hi lo dang mo ai nge don nin ti te nge lo ta face value lak chi lo ni lo ti te ka mu chok the ma kini na mi zo tong kan manang thin lunga tang kan mang popo pang han lo mang ve po problem lo ba chu okay nge mo ve khat kan dam ve a 2019 kan ti to a to na 2024 hen ti le photila chu bak chu ka te ke ma point ke ngi tan ken sok ta ne kan nu pon ti lo me ro ti kan chung ti pon ti ma se kan nu ne ka sei chu no tun tu ma ka ti lo chon ka lo ti lo o ka ti tuan thak do na chu van tun tu mai ka tianga ka ngoi mak tong ka ti ni chu tiang khoba tum ru na nei kan ni tan chine sei sok kan independent a voi ni ding lui ve ngat
ting loat theng ngel zom lo ti vele ngat chu po congress ati tuma pathian in rem chang zok min pe katimia I pathian ka tan thazok tur longoi tua independent angin min chota ni chu wangin he mp ni ka tum na kong ayan ka ti mei lo ka serious ni ti min ngai thatu tele min mizoram puinin min khesa sakadu hello khle mai ni e tumaru khom mai nang ma kong ai chuan Israel faten em point in nan na de ura win ni ri ai politics in kong hi a kual zong hi ni kala tin nei chang mai big lawa e amara chu a to pa zong a be fat tai chun hlot lin na chang nge nge ni tra te ve tin kan in min nge ni kan ho thinga mp kan ni kher ka ho thinga ni lo mizo hi na kan thriat lo chu pu thriat chu politics al ho thing don lo ni hin ti lo tin king ti dei to mp kan ngai ne pa kan thang pe lawa 2019 a pu thriat chang te wolf wangin te mar tbc ben chu theda ron chuk dei to pu silo ro sama chu wang pu thriat kha than ani velo wang kan ka lo cham point ti lo ka thil tum kha khata khan mp ti changkan ka du mp poi mo kan thriat poi mo kha awareness ka apani puhol kan be pokan puhol kan ngai wang ni lawa ram khoi tu ten mi puitin hena an zorin form 26 affidavit me win doran sei tur ni lo ti kan thia puhol ka be nu khan sang ni la sompariat affidavit a chon fel fight thua to chu wangin mla mo mp ni kher kha hlotin na ni lawa kan kal konga good mp kan niam good mla kan niam good chief minister kan niam ti kan ta ni clean film poi mo ko ti lo lo tling po ti chung lo ani tak chu wangin mi tham takin mla mp ni don ngai lo hlo cham don ni han ti no politics al hlo ken hi ni na ni lo ngadi chu alo mom le mai ni thil thir dan te po a constructive riang kan ria ti chuan tuna hian mp a hian negative zone kan zot lo kan thantlin lo ni lo palta la politics se chol sani tum ha tu ne ka sei do chu sangde mi zot bo ka sangde sei chu party a tui takin ka tel thei lo ti ka chiang to congress ka chua sana mp ka lo tling ani chuan fine independent mp for the ni kan tum issue base in kan chewa kang mizo christian ni na indian tribal ni na kan chiang lo tling ta chuang lo ni tel engi ting ti zo na ka dong ta ne I freelancer politician angin social activist angin advocate ni nangin heram le namamo mi puite ngai to na ti changkan pa heram le nam kan state sokar khangi ni ti support ti se ka ti tho don chu wangin ml line na mo mp line na ka kal ta lo ni pon kan ram le nam chu ka mai lo thut thei don lo chuan ka theng tok chun ka bui ve don thum shim ni tro thei to kan chuat lang Don, chum don, mai don, ting lo apoi. ni boin tro ai rti activist te pon chuak se la chuan banner po he tiang te kan siama khodanga po kalwak po kan tum lo wa social media campaign the banner hen jek chu mizoram mp lok sabha kumnga chunga tan a zong mizoram le nam ta na pe tu tur advocate engineer Lalhriatrenga chhangte btech mining lb ti ta ni he mitam tak chun advocate engineer ti je du ti chapo thla kan ti kan ti tur kha ko han upa ani lo kan post di la ka mp ni Delhi tlanga vising a chuka hen chi be I'm such and such I am the previous mines manager chu ti ka ti ta ni hei hi ka zor ni hi mp than don ani wangin vising a chu ti hen soi thin tik soi do I vote ve kan u ti ta ni independent kan der Hriata Chhangte symbol football pet lai oma a hnuai hian let's football this time football pet hong tun chun ti ka ta ni tina san chu party theng hilila mp pakhat chau kon ne chu fit izong ngu kan tan Delhi a boine neila amo Gorakhpur a boine neila mo Kerala Trivandrum a boine neila kan mp khana phone in a boi pui pe don chuan in fact in har se tok sela accident umta sela mp khan lovap ti ro police on namolom police buru ti don nge amana boi pui don chu khateng mi hring mi je kha kare zuar vene tinka soeng khan mizo christian a kachin ema wangin mizo ni to phota mizo tanga biak an thek phot to chon tu ma hi ken sang lo ta ne tu na pa social media me tam tak min troll sa min hrethiam lo ma se min hrethiam no thang ka hrethiam ni ka hmangai min hmangai tu ten nia engamo wa min hmangai lo min troll ani pa se tak tak a chen min hmangai veng ti ngai dan tlat mi ni chu ai he pa hian Delhi Tlangau-tangin Mizoram mi pui zone na thak Manipur
chút tí khát đi muốn sang sang giống ngặt lạc tê tan lệ có vẻ muốn đắng đắng ở bộ Mizoram nằm giống giống tê tan đinh cùng ngã chung 365 into 5 days kha đinh ngâm turin cái tê đi football cái thằng sang chú football hi lara đinh fit kha football pet like a pet goal kam tumani kan pet goal tum ta ka chu MP no join hi free symbol a oma kan thret tur ve me knowledge ta kan thret football to pa hian phal lo ni north eastern football kan tu tu bang ni kringa ma chu a pet like chun phala pet like ka first choice ni ta ni chu wangin wen ni hian mi puite na na ka se chu ka tuya ka franga bitam tak po dru lu lo tin theya ke ni chu patong du kan ni ya kan ngai na kan se pong ponga mi ru tin kan tum lo lai po in an lo tin thei chung ka chung ngai dam po dil do tin tu mai ka holo ka thei lo mi zo ni po chung ka thei lo ti ka mi shet pui ka do ka ba mu sing ngai bok lo ba bitam tak chon chapo ba min nga ya chapo chon mi ai chung ai nga ya ke chu mi ai chung ngai mi lo wangin chapo ka ngai thei lo ba chu wan ka style ka presentation style ka tlemin alo for deu alo rang deu alo ti zo zo ni pon ka chapo wang ni lo ti mi shet pui ka do chuan mi ru te a me pa in dula tlangwal en pon ni sela thenam khoweng nai then te po social media ka lo bein na lu to ko mo ka lo chang khre mo ni pon an mani ka hot wang ni ngai lo ka mai wang ni tin a khan pain mi zo ni pho chon tu mar rum tin nat ka tum lo wa ka lo la tin na ta sha ma ni chon mi ngai dam ko dila chu wangin tun tum mp in khan chu mp in khan voi ni chu tu om chon ko ni ta ni adang chon len la chu lo voi khan na ve kan ni voi din ka chu wang po hem pu Hriata Chhangte hi a serious talk fit in ve talk mo na mi long ai sagula mo ra poi mo hem chu fit ka inti ain fit min ti poi mo nang manin min du poi mo competitive exam sa chon ma kan score va kan chimya interview kon ti tha ma se in khana chon electoral success tur chon mi puin popular vote vote mu tam berang ai wangin independent ani ating don chuang lo min ti lovin ma ne mi pakharin ka pu itlin chu ka ring chuang lo ma se kan nu pan kan vote don che ti na tingai ka te akan du che wa kan vote paruk ji kan du ber che chu wan mi zo ram mi pu he ating don chuang lo te vote lo ta kan ti ani chu tingang ZPM pa hitlingang emina pa hitlingang ti vote chin ni lo khongain ti ka du atin mi zo vote hi kan changkang em ZPM alo chuana hetia ZPM bo ro ka lo chua ka Congress MNF na han da sabji atron rap throla chuta ZPM alo chuak the tang hian be sei na ni peta ne chu be sei na chu kheng ang pati pathian ni pota patni na chu mizoram mi pui vote hi kan changkang chu vain ramlen na masol kan du ni chuan kan candidate pui ten thavevek in their own way mo ta chuan paruk nam ta ke he independent option khanita mi lo vote ve turin kan ngen chuwa in chir karing lo temeng mo ni papai o he pangan lo vote in ti bi karing lo maro chu atlingang tlingawang independent ni setia vote lo mi lovin min du ve hlawa min ngei lo vote ni lem lo chuan min vote ve turin I channel ko tlang ka som du ni chuan football kha kan symbol ne pet lai he pet lai khamo chu ni na serial number ruk na anoi bero ma ngai to vak lo vo du tan pun serial number khai juk me ke khani ngai to ha ngai lo in hala khai juk me pop khan serious da me le serious lo do me kha ai nang rang to e khaya lo mo ngai tha kan ngom le maya zorom ta nei mathli te ain zo chuk thaya alom tak zet zet nei ti kha kan soi du in kom lo thatak mai min siam sakawai kan lo tak zet zet lam ki po ole khati zom kha kan ma April ni som pakua Lok Sabha MP in Tlanlom tura independent candidate advocate engineer Lalhriatrenga Chhangte Hriata Chhangte de kan hriat la kom na hun kanon nei thei chu ania kan channel min thir sak tu zong zong in zawai chunga lom thu kan soye em chan chung dang ni lawa ni kum to pa khan Mizoram politics akan har tharani party base lu tuk lovin ZPM chu kan la hrilawa Congress MNF kan ento a Congress Trump nga MNF Trump thuma kalmeka Mizoram mi puiten kan zo chang kham banani chu vain ZPM rin zuarta ajol sau tu ngi apo Dr. Mal Swam ju tling turarin vekani ZPM panan ringa MNF panan ringa ni masaka thlang tling chung tla dom ni ZPM khatling de mini chu chu mi pui khang ho party base lu tuga politics khel kha athing ani mo
จังกันหลอกทักนี่ติค่ะอันเฟเทียมตัวนี่ติค่ะมันนี่จุดตักจวนนี้มีปุยเตสุรคาร์กัลพุงทาร์มีปุยเตสุรคาร์อันเต็งเจ๊กันเลยมีโจวอตที่จังกลางตัวครบไหมจู่วันคอนเกรสเนี่ยคอนเกรสกันวอตทั้งปีละพูดจะตีข้าอันนมตัวมังโลนี่จู่วันนั้นวังกันดีเดชานตีจวนโมสุรคาร์ทาร์ลมตัวลมจวนอันวอตปปนิติข้าคำพูนี่จู่วันสังนี่เลยสมปกว่าก็อินดิเพนเดนต์เวลุกลักติมัวเวสัตเลียอังข้าจุนี่ตัวลมนี่จู่น่ะจวนก็อินดิเพนเดนต์ก็ผู้รุกเนี่ยมันฉันจู่มีปุยเฮียนปาร์ตี้ไงเราเอ็มพีพักเจ้าคนเนี่ยจวนเอ็มพีซีเอ็มว่าเจ็ดพีเอ็มว่าเอ็มเอ็นเอฟว่าคอนเกรสบีเจพีไงเรามิจว่าจวนเอ็มพีกันเนี่ยเขาเดลิกลางอาจุกฟอร์เล่ตัวนี้ฟอร์งามตัวนี้ทิ้งไอ้ดานนั่นนี่ที่เขาเทียมนี่จวนฟังอินปาร์ตี้ฮิซาบลวินกี่มาrungat po party ko ni det parwa kan ma ka jon cha ka in tibar lo thei lo ma se mi puin than tibar khat von ngam don in ka she da wangin khonge ka rating hi thave to ke tin karon tilani julai ta ka jon ing wange tilai ta ka khan mizoram ina ma mo ngi chu mizoram ju state te ni ya kan budget za somret panga de uthoka central jamrong kalani chu wain central la khan mp for the parliament atong pong rak ringot ni lo mo auf chem ringot ni lo scheme juk soi chok thei pulal do matong kam takin central ngani sponsor scheme ni lo central project fully funded by central project angchi kha himachal oma nagaland oma kan du vene khongain tia mp na a budgeting light level of interfere ve tu ka du ni ta ta khan state sarkar noideu manias on state resources mo fund nei lo kha central and national highway alite ka seya fo mania sachi bateng garan hotlani hemi man like an ser chip kun kan zoni alo bon lu tok to meni tlan fo to meni ta khan ka ngai to ta hei mi jom paisa siam ani lo ni central ina ministry of road and transport national highways nhidc ma siam ni ta ni khating ang scheme kha central tang hen arong kal ve zoi zoi tur ni ke ni central kan ti hen kan thre to mi jom piten kan in ti foreigner riu meni ser chip le delhi le chennai kha an center den angrang chu wangin central fully funded scheme kha sei chok torin idea nei ka zukal do ne ka ni chu ka phur na lai ni tin mp ni ke man ka chak sakli an ni lawa ka that ve tu line ya ka ngai wanga ronin burti ka ni ta ni chu wangin mp na kha ange ni a missionary thilung lo tho chi hi lo ni ti ka mu chu ka ni chu ti ni ta sela chu ka ring candidate le na chan le tun tum hi ZPM ngani kal phung thara mi pui sarkar kan ni ta ka wangin independent kan ta hope sangani chu wangin ZPM kal phung thara mi pui te sarkar an kan thang ang che khan mi pui te independent candidate kha part independent of any party ti na ne party tel lo independent ta ma sengin kan thempan mane soi chu independent ti to su pushet mi pui party ti ro ti ne a party khan lin ta ber me ne chu wan tu ne independent mai la ka thilung a chuan party lin ber ai okani tari chu mi pui te mp ni ka tu mani chu wang chu ka conflict tu king karong kala ke kha conflict ang po ni la mi pui ten min vote lawa vote ka mu tam ber lo chung ka tling don chong lo chu wang vote ka min paturing mo ngani congress mo mna for motive lo ngai tu boy ngai lo mp a pakha de chu kal lo up chun sumri da ne bihar in 45 vel ne West Bengal 40 khan ko chu party hisab kal se diglu tu ti kha karan ti chane ta ni chu minit nga khung sak don ma sang kan soenga ka purwal chinga khanin asoi dan khang uluk de ngai thak chuan kan BJP vel o chuan development pom vel don lo ang mena soya mi lo se chu ma se chu BJP ni vel lo chungpon atam le so na ti chu atam le zul nan ti po kan sei do chu min lo tu boy lo ta sa kan ti boy lo bu ka ma chu min ti boy kan concentration tu boy chu ka sei du jok ta ka chu sarkar khal pung kan thelo ba ni sarkar in chen khat amman don re hem public interest in a justify tur ni chu vain double engine te kan te political slogan ni ta ni antenan ka sei tum ta ka chu central akhwan tuna tunma congress hun la planning commission ang khawm to lo ni planning commission om lai chon puholan rahul gandhi nu le pate shecha ajuk soi chok mai ma se kha ko to lo ni tunen mizoram hin eng party polal se ZPM polal chose BJP po MNF polal chose la central instead ne na mizoram ne na pek tur hi
population hisab le area hisab le difficulty scoring hisab in apeshim shim chu wan kan mi them ho tu pe chon sang ni som ni pangan ni ru ni seri ni red vel kan mutur central chang rong kal tu paisa an sei lok the effect to chu wangin double engine kan teng chi delhi bjp la la heta bjp mp ni vengai bjp la kan ti chu chu ti me ni tani chu ka sei du ni tani piri ta ka chu sei chui vak lo nga ani kha chu interesting dan khadanga mp kan ti kan thre chiang lo ni na lang bo ni mp mani pop kan party chang khatha wena se chu mp chu election officer angin an ngai de state la sarkar kan lo thok tori no kan thre tur chu mp chu parliamentarian ni tani chuan mp a parliament an se ho union list le concurrent list ni tani state in angai to tur thilom ta central ngai to ngaya central state ngai to tur thil subject khom tani chu tak chu kan candidate puitel mi nang pana an sir chil lo lai chu ni tani chu wang tak chuan mp thil ti theine ka mun na chan chu ka seng khan helama zpm lalamo bjp lalamo ai khuta mp khat active lu tukin budget an siam role khan an officer level akalanga baisap thura dikhe mo manipur in teng kan du ve sten khating ni tika a justification ka pedone ni chu taka chu pulal dom pana sei central subsidy central sponsor scheme state in 10% 25% allow tum ang chini lo fully funded ka tui puila boktani khami om tur chuan nangni kha bjp ni velo anti don lo mr changte mr mp why do you need that how will you justify that anti don ni among the sarkar paisa re hi in the interest of the public expenditure ka justify thelo chuan a challenge thei so legal point ka sei du panina dang le chuan hey sang ni la som pakwa ka pamphlet te kala ring thowa tung gup chang ka siam du to lova awang chu ka chen tho to wangin heta ka sei du chu mp ka ni nang ka ti tur tam ber chu kan sei ka tan zor zorin pakhatna chuan mizo te hen mizo kan ni te christian kan ni te tribal kan ni te kan chin ngai bjp hlom ne em chu senga bjp tribal ta na hlom chu an laman phak lo kho chu bjp hen tribal concept ani velo ni hindu ni wang hindu achon schedule caste or mass schedule tribe on velo ni chu wang bjp khan hindustan hindu wang kal pu chon tribal of concept of tribal ka bodon ni tribal concept kan ti kan ni don lo ni chu le tak chok sei do na ni chon bjp kha china seng khan development pot ni sela ka sei chu khati chung hang ka lau lo chung hen bjp ka ke chon bjp thla som kom to a ka lau chung lo congress apo kum hila chen ve thla som thum vel kom ka lau chung lo awang chu a hlom ber zo ka chu kan vin na ale kan mi zo na kan chiang lo ti hlom eng ang pon bjp ka ron forsela vaireng te chaka hen hindu vom don lo shim christian ni to christian ka fanatic christian kan ni ngai ni practical christian kan ni ngai sunday christian cho kan ni chong kan namar lang kan ni tin na kan christian nam chon ral don chung lo hindu wa hlom lo bon tap sei du tani patni na dang le chon mp khan delhi tlanga embassy hrante multinational company hrante an oma chu tianga chu mi zo thalai ka sei fo thina kan mel cha chinese kan passport indian tani chu multinational company he ni mi zo thalai ten du ngoi ti ka rit chu da chon kan kal tamanga ta chon kan thalai te kha wa chor him shimi ka support baga thanglam pangan wa chor him shimi he kan thalai te an lo mu kha an chung ten thon la thin ni chu kan state sarkar he ni development work kha lo nga lo ma sela non resident mi zo kan nga chuan an chung te anu le pa te an dam lo na mo in sak na ta mo aran thon le don chu development bon le tuk ni chumi ti thei tur chong ka seng khan support kan nia kan smart lu tu kan thalai te smart ho zen ni zat lak zo mo chuan kan smart singapore na la tlangwal mo ti me tur ni chuan chu ni ta pakhat dang le chuan upsc ti te sub selection commission ti ka ti poi mpl di fani man tha ka ti ni heyan district na I college coaching asiam thei de tin kan mla kan mp candidate dang ten an soi mai thina chu lai ta ko soi du chu 500 lakh mp fund ba ka hian 7.5% of every mp kha tribal area tan adil chu thei bombay is mp khan mp led fund man tur nei vaklo chuan mp led fund tanga 7.5% kha schedule tribe tan man thei please mr khan please mr mukherjee ka ti do nei chuan MP ho tam tak tribal area ta nam han turung po tam bon la tukane tin MP la di fang krasoi la do independent kan yo wangin mi pu ai o kan i don wangin party ho he ta ing ni ta mo block mo ho khan anin chu ve don lo
constituency ka suya constituency somli oma ka vote mu tam na MP ka lo ka vote mu tam na hisab khan top 10 top 20 top 30 top 40 kan siamanga a first year noi zanga kha noi songwa train constituency som kon siamang ta chuan party lo in chu boi tur ngam lo wangin MPLD fan lo boi pi tu committee kan siamanga chu ZPM MLA ni mo MNF MLA ni mo Congress ni mo MLA tin te kha coordinator an ning halang ta tak chuan central changa MP fan rom kal ba kha ka soi chu thalai te tan na jang khol sama chuan pakhat le kan soi la du chu zone hat thak ti chung chang hi go zone hat thak ti chung chang hi toi te pi top chan ngai o ka toi te last point choi du ka ngalu tu ka zone hat thak ka ve ri to seng khan som chop po ka ni lawa ti chu an ti ram po ti jok kala nia chu han khat liam ani chu zone hat thak zone phom ka se fo thina tripura zone hat thak ma mani ka zukala darlong ho jinga thir I don't know deposit eliminate thatak meloni ni chuan chin hill sa khen chromai deposit om bokani India hen 10% CR2 or 3 kan lai chu kan lom line chin hill sa chromai dam chu 45% above ni hal tok kan zo na thak te zong khom na hen kan thenom ram ho hi pathian le lung ho sang lo pen se ni chu ta chuan tu nai henin relo te sai ranga trainer lu don raw material level semi finish angin kan khal chok venga kan ke mani mila sa ho him zong na thak hi economic a ile bara kanin interdependent mo kani mo moton chon kan unau don shim CCA ti khachu ka sei ama pung ka lau to lawa CAB ni la khan CCA lo nia mizoram mang don lawan ti mang se ka du lu to ni mang se ka du na changa sei lo kang bak devin bom khami bom kan ti ho Bangladesh ho hu minority ni Christian ni Bangladesh ati du da ani ni der vel sala khami CAA mangal lu ve te aran Indian be te impon sala ate independent candidate nang berkeri kan than na chan tur enge MP ni ve ngai to na chan chu lai tak chu ka sei du ni tan sing khan independent candidate team min address ma se ke chonin mi pui party candidate kan ni tani Congress kan ni lawa MNF kan ni lawa ZPM kan ni lawa ma se zoram len nam mangai tu ma son se du tu mi zote kalphung thara mi pui sarkar thang tu te ho candidate kan ni tani tin ke ma memal thum hi pirita te so ka comment to lo menga I central sarkara kum som thum dek tho ko tho nuin oil company like minister of mines ko tho nuin karam veina to thesi laba chuan kum riat vel kala line karam bang ani volunteer retirement chu wang ka du bera kan ngai to ber chu mizoram le nam 12 lakh population tani hen Delhi tlanga khwan an I win MP ni vitality kan to ni MP kan ni chang chang kha ka pension lo po azadon lo khlama kha ka boilo chuan facilities lo ka boilo amaro chu pushhe da changte kha kumnga borvel tuna kum sumwa pako kania ka piglu to ka ngai lai dia chun ke ba ka fit lai ka ngai ni chu wan helai huna he mi puita mi hre them puya an I o a Delhi tlanga mi mal angine mo ramle nam angine mo sarkar angine mo min lo thang ve tro ko dun chan chu Mizoram ZPM sarkara engpo lo soi chokila central fully funded scheme ka project ka soi chokila tuna ZPM state sarkar ta tu thok thobini I enjoy tu la mang tang kai tu chun ni tani chu wang ke chun state ZPM mo MNF mo alal kha min ti boilo ni chu wang mi puite na kha mi khethim pui turin ka duwa tin pahnin na dang le chuan kan soyangin I MP chu parliamentarian ni piri te khan soi zoka a thim che lawa ka soi MP ka budget ka soi ang khan ni lo ka soi jok budget forming October November live vela khan valen ke ko wangai khada khan tema ka ngai heta pu venen asoi popa bozium chon lo cheng man chong lo chu wan ke na ka soi du chu akaida ka khene tin I law legal background nei kan ni advocate kan ni jis kon dang lam chine ta ni trong thiam lung khan ni lo trong ta chu ka soi ngin ku do pan trong vai trong tin thiam lu to trong ko thiam tam ba sa soi tu hia ram len nam vei ram len mai ka kan ma mo ta ni ke chu ma som chon ni lewin risk kon la le ta ni chu vai tu tu ma hian ka lo request chu pushia da changte in what zong ngoi kan ni te ni lo chon mo khong ai ZPM in test chin ang hian min test chin ve to ko te ni chu vai kum nga chung hian ka performance alo noi hlen ni chung ka ti zom to lo bang ani lo chen in thu ni sela chu vai ni hian ka soi du chu khong ai party theng hilila pushia da changte ai soi ang hian ni nge ni lo
ดักทีมเฮลวิวมาจุคุลมาเองอันโดนตีค่ะมินเทสเวชินุลักดูนี่จวนa background ซง experience qualification ซงกันในเวียมิโซคริสเตียนละกเชียงtribal ละกเชียงปาร์ตี้เราปักกันมากันนี่ริงตูตันเราตัวปักกันมอบเราตักจวนจวนกันมิโซน่ากันคริสเตียนละกันเชนจวนเฮโคเวลว้าวอันนี้มั้งจวนมินวอดตูรินกับซ้อมจวนใครตะกะใครนี่คงเองมินหัวซ้อมตักแต่อันนี้แหลมเราจวนคงเองกุมมาตันกุมมาชุงตามเราเทสเวทว่ากันที่นี่เอาไว้หินาติโตบ็อกซี่เอาไว้หินาติโตบ็อกซี่อ่ะไอ้กันที่ได้จริงอ่ะอาชาติเขาแข่งแบบกันเนี่ยมั้ง